Lagip di napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod kanipagayam tayo a Dolores, ti probinsya ti Quirino. Gastoy man ti kunana. Dear Miss F. Kidawak ngailingad na kumalatan itinagan a Dolores. Naawisak met ang nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko. May saak nga ina. Ngam panagkunak kat sa anak arumbang amaawagan iti ina, gapu ta inabandonak dagiti dua nga anak ko iti agarup tallo a dekada, gapu iti kinarigat ti biag. Ngamita, kayat ko kumaasulnitan amin ang nagkurangak kadagiti anak ko. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Talaga kasi asigurado kan iti kunam apa nagsublim ka iti anak mo, bakit? Naunday mo ta panawin ti panagpukaw mo. Panagkunam ka ni, ket awatan da ka pa ngagbalin aparte ti biyag ta. Nang runa ita sa dadakkel dan. Ay, jakap mo, Dante. Basta ti mo, anak ko latay da. Pudnaw asa anak ang agbalin ang nasayat nga inakadakwada. Ngamin, inabandonak ita. Ang nagbabawya day chay. Bakit akon? Panagrit na kat basit laangan apanawan ti bayag ko dito yapyag. Iso kabayatan ang apiksa akpay. Kayat ko kumaasul nitan dagiti nagkurangak kadagiti anak ko. Ay, Dolores. Oray kaskasano. May saak latamat nga ina. Katruming ring baulat tamat ti panagayat. Kan panangipatag ko kadagiti anak ko. Sa bagay mo't kiti Kit kasasawam. At kaklaan dito'y nakasuporta king kabakit. Hagyaman ak, Dante. Na ito'y samot tan apalay ti impaga tinagtamagan ta. Huwag nga agpaisaw. Siya akong tagtuktok. Apo! Humay kami man! Apo! Anya di may paay ko kada kayo, sir? Naimbag nga oras mo balasan ko. Dito'y kaditi balay ni Mildred Acosta. Uwan, sir. Dito'y nga rot, ti balay ni Auntie Mildred. Sino kayo kadi? Balasang ko. Pakibagam man tasapsapula. Pakibagam ani Dolores. Sige, mabit lang nga rod, Auntie. Auntie Mildred? Auntie? Apay ka de, Maxen. Ada sa nga iliyo, Auntie. Sapsapulan na kayo ni Auntie Dolores. Dolores, kunam? Uwan, Auntie. Dolores! Manang Mildred. Ay, Dolores, adik. Sika nga agpaisaw. Nabayag a panawon adi ka nagpakpakita ka nagparparik na kada kami. Tiyambok paikit din akit natay ka na ding kao. Abay, anya nga minaya tinapasamak kin ka ha. Atid dug nga istoryaan manang Mildred. Manipod imbatit dagiti anak ko kan ka. Nagbaling matan ang miserable ti biyag ko. Napanak iti syudad, tapno makipagsapalaran. Agduduma at trabaho ti sinerag ko, kabayatan ti kaadak ijay. Katulong, waitress, street sweeper, konduktora iti boss, kanda dumapay. Rigat kantuok tilinakam ko iti agarup sa nga pulo atawan. Aging kaanagam-am mo kami kinidante, kat nagkalaysa kami. Naadaan kami iti duwa nga anak, kat ita, adda amatan bukod da a pamilya.
Di mo man laeng mat nalagip nga may sarungkaran dagiti anak mo. Kinapudno naman ang kayat ko unay nga umay kitaan ida. Ang mauna anak ngamin iti buteng kanbain. Amok ngamin anasakit tinakam da kanyak. Gapu iti panangibatik kadakwada. Pasensya kan manang Mildred. Idi batim dagiti anak mo kanyak kat pimanaw ka. Awan ti mabalin ko no di agpakaina kadakwada. Impatag, inaywanan, ken pinagadal ko ida, aging ga nagturpos da. Kasi ti Diyos, nagbunga mat dagiti rigat ken sakripisyo para kadakwada. Ni Gino, may saitan nga engineer, ni Mat Maxine, graduate ti accountancy. Ket agpadadan nga adda natalged at trabaho na. Agyaman na, manang Mildred. Agyaman na, iti panangipatag ken panangpaadal mo kadagiti anak ko. Awan anyaman na Dolores. Inaramid ko laeng mati ammo kapag sayaatan da. Isuna laeng, tadyak ammo no anyaman ti agbalin a reaksyon da no maamuan da ti panagsublem. Nakasagana ak amang awat. No anyaman dagiti agkakasakit asarita nga ibagada kanya, manang Mildred. Gino, Maxine, iso ti kabsat ko. Ni Dolores, ket iso ti pudpudno nga inayo. Anak ko. No kasta, da kayo ti pudpudno ananang mi. Talo laang titawon mo iti, anak ko. Iso talaga adinak mairupaan. Pito mat titawon iti ni manong mo at Gino. Nagsubliak, tapno umay ko sulnitan dagiti nagkurangak kada kayo. Pudno nga ubingak pa iti pinanawan da kami. Ngam amuyo kadi, amanipod adan puot ko. Kanayon ti panangikarkararag ko nga agsublikan iti dan nami. Nabayag kami anagururay, mami. Pagawan anak ko, anak ko. No siya lang nga maysa, awanan kanyak tinapalabas. Tinapatag, nagsubli kayon, mami. Agyaman na, Maxine anak. Agyaman na, gaputa pinakawan na, itilikodan ti amin. Gino, iho, kasarita mo tinam. Pakawan mo, dagiti nagkurangan na. Gino, anak ko. Di ko nayo kati, kat mapakawan kayo iti mano atawan apan ang abantunayo kada kami ngagkapsat. Gino. Saan? Agsubli ka man kan saan iti nami. Awan bibiyang ko. Gino. Iti ka man. Jak tupulos mapakawan day tao. Gapu iti inarabid na kada kami. Saan to apulos, Auntie Mildred? Nagawid ang tasawa yun. Lumapay nga adda kayo pailaang dito. Gino, anak. Siyak tinangipagal ka ni Dolores asaan pailaang apumanaw. Agnaid pailaang dito'y balay. Iti kasta, maadaan kayo iti oras tapno agbabandeng. Saan da kayo akasapulan dito Isu anasay-saya at mutlaang no agawid kayong iti ayan ti asawa yo. Manong Gino, respetum kumamat ni Mami. Mami? Mami ti awag mo ken kuana? Apay, kaano ko maanagbalin nga inataday ta at tao? Ha, Maxine? Pudno asan nga iso tinang padakkel kada tamanong. Ngam, di tanto pulos may libak ti kinapudno. Nga iso tinaggapuan ta. Iso tinangipas nga ikada tamanong Gino. Nabiyag ta nga awan iti den nata. Iso akabailan tamod nga rod dagbyag. Nga oray sa aling nga agsupli pa iti den nata. Agtugaw ka, Gino. Awan ganas ko mangan. Gino, agsubli ka ditoy. Gino! Bay amon, manang. Bay, antayo pa ilaang ni Manong Gino, Mami. Auntie Mildred. Ay,
Pasensya ka, iti kas di atrato ken kati inaunang anak mo, Dolores. Awan rumbang nga idawatam iti pasensya, manang. Maawatak mat ni Gino. Ato yun ti papeles ti building para iti baro a project tayo, Sir Gino. Inaprobaranan dagiti kontraktor. Masayat man nga rin no kasta, Christy. Namnamain da nga agbalin a successful ti pan nakaaramid ti kabarbaro a building engineer. Ay, Sir Gino, aging ginagkat. umay ka, Christy! Rumot ka dito! Ganti ka! Umay ka! Manang Mildred, manang, kumusta ti anak ko? Kumusta ti kasasaad na? Naispalan ni Gino. Ang sigon ka dagiti doktor amang tamtaming ken kuana. Napurwan ka no ti asa ka na. Anya ti kayat mo asawan, manang Mildred? Saanen ang makapagnapay ti anak mo, Dolores? Gino, anak. At datayon ito'y balay. Nakaawit tayon. Agluto ak pailaang iti pangrabian tayuan. Ibati kayo pailaang dito'y ka ni Gino, Dolores. Sige, manang. Aywan kayam. Nakisinukat ni Maxine iti kwarto. Dito'y kan baba. Ijayan second floor ti atim, anak ko. Nasaysaya at mutlaang no dito'y kan baba. Iti kasta. Saan kan ang masapul nga umulipay iti agdan? Umay ka. Itulod kan iti kwartom. Saanan? Ang, Saanan na masapol? Kapawilak mo tapagandaro ti wheelchair ko. Ngurag may sak. Gino, anak. Tulong ka kani! Unusan ka makawawat. Gino. Nalawag mo't siguro tinangag mo. Tsak kasapulan ti tulong mo. Kapawilak tagbiag nga uri sa anak at dumawat iti tulong manipot kay ka. Wano uray asino ka na kayo. Diyos ko. Haginggat ka ano akastoy ti sitwasyon mi iti anak ko. Kaano nga ta mapakawan ni Gino. Lawlawagam ko mati panunod na. Diyos ko. Magrigat nga aklunan nanti. Magrigat nga aklunan ti kasto napasama kanya. Apay siya pwede nagapasamangan ti kastoy. At niya launi ti nagpasulak ti Diyos. Tapnunusahan na kiti kastoy. Apay siya payan ti Mildred. Apay. Gino, iho. Iho, panubok laang ti Diyos na ito'y kan ka. Agam saan na kaya't asawan asubuko kamutan. Aklo na munti kastoy na pasamak. Kat mangrugi ka manan. Uray kasta ti kasasaan mo. Padyag nga dupay ti mabalin mo nga aramidan. Dinapatag. Nabiyag ka. Nailasat mo dayjay at rahedya. Kas kunada nga rudan. Habang may buhay, may pag-asa. Gino, anak. At daak dito'y. Tapnoan di ngayon kan tulungan ka. Di mo't imbaga kung kata kayo asan kayo akasapula. Gino, siyak ti inam. Di mo't no da parikot ti anak. Ti ina na lang ti pagsadagan. Kan pangibagaan na iti parikot na. Ina ko nam. Ammom ka ti. No anya ti kayat asawan ti ina nga ipagpagam, ha? Dolores? Saan? Saan mo nga ammo? No kasano tagbalin na may sangina? Ngamin! Tipudpud mo nga ina. Ayatag, ipatag,
kan aywanan mo dagiti anak na, nga uray kasalupay ti kinarigat na. Awan ti ina, ang mga pantuna iti anak na iti unag ti manong at kawan. Imbati kayo iti puder ni Manang Mildred. Gapu iti kinarigat ti biyag. Panagrignak ngamin iti, kat saan kayo akabalan abyagan kin ni Maxine. Inaramid ko lang ti kasyay. Gaputa amok, amaikan na kayo itinasaya at abiyag ti kapsat ko. Inaramid ko ti kasyay. Gaputa jak nga binkayat nga agregat kayo itinandag. Pinanunot ko lang ba't ti masakbayan yung anak ko. Kalukwan tayo darason. Napod mo, aga po iti kinarigat ti biyag. Ti rason no apay nga imbati da kami. Apay nga ron, nga iti nagasawa kayo kinidante. Kat di da kami manlaang pulos na lagip nga may sinarungkaran. Idinto ta damat mabalinday diyatante. Palagkunak, kat inyaon na kamat iti rigat. Ngam apay at di da kami manlaang mat imay kilita. Kaputa saan da kami apagan ano? Saan ka rin? Saan da kami ngay patpatag? Dagiti lang anak mo kinitante tinapatagin ka. Iso na lang di pagpudno anak mo. Sana puno na ita, Gino. Sana puno anak ko. Basta! Yakong kayo tadaggan di palawag niyo. Gino. Iso di yun ulit-ulitin pa yung ibaga-baga kanya. At kayo ti inami. Ngamin, awan ti inami! Awan! Awan! Sa dino ti ayan ni Mami, Auntie? Ay kwa iha. Nagawi din ni Jayan ni Dante. Anya? Ang abdi kay madanagan. Tain ka rin naman akanayunan na ti umaymang sarungkar kada kayo. Gino, Maxine, Auntie, adamay sa abanag, akayat ko nga ipudno kan aklunan kada kayo. Anya day Dante, Mildred? Anya day ta, Auntie, iti nakikalay sa ti na ayo ka ni Dante. Imawag kanyak, kinunana nga alaan da kayo. Ang jak imanugot. Jak ngamin kayat amapukaw kayo iti maatang ko. Gaputa imbilang kayon kaspudpudno nga anak ko. Isu nga impanaw kayo iti sigod abalay tayo. Tapno saan da tayo na mabirukan pa'y. Anya? Auntie Mildred, day tati kinapudno. Naunday apanawon ti panangilembeng ko kada kayo ken ni Dolores. Amok anabayag na tayo na sapsapulan. Isu nga dinabirukan na ti account ko iti social media. Nag-message kanyak. Diya ko nagpangadwa nang ibaga no sa dino ti address tayo. Lukasta. Auntie Mildred, isu nga awan basol ti inayo. No apay asaan da kayo na nasublian. Awan ti amo na iti inaramid ko. Kinapudno na, inpaihidam kayo kenkwana. Katsapay ko matamaaw at tandak, Gino, Maxine. Nagbalinak ama naging bubukod. Gaputa ipatpatag kayo unay. Ante. Isu apa nga asim, tapakawan namon ti inam, Gino. Awan basol na. Siyak tinagbasol. Ay ayatan kan ipatpatag na kay unay-unay ni Dolores. Ipatpatag na kayo nga agkabsat. Ay, amo ka narigat. Yan nasakit ti pagdaldala na mitabakit. Agamusto lang ti desisyon mo. Kambay lang iti espasyo ti inaunang anak mo. Dante. Pagbalibaliktatan tayo man ti lubong,
Si kalata ti inada. Patsyak, adum tengtumot lang daw. Ang mapakawan na ka ni Gino, Dolores. Manambitin. Ama, Dolores, ading ko. Mami, Magsin anak. Imbagmahanda nakapasyal kayo. Ay, umunag kayo Mami, Gino anak. sorry, Mami. Sorry ka na gitisan, anasaya at ngayon bagbagat ka na kayo. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawan lang. Huston, Gino. Awan ti rumba nga ikidawam iti pamakawan anak ko. Impod no amin na anti Mildred di amin kada kami. Mami, iti nakikalay sa kayo kini Uncle Dante. Alalaan da kami gayam ken kuana. Miso na lang ta. Imbes nga itid da kami ken ka. Saan? Tain lambang da kami. Isugayam asaan kayo nagparparik na. Kan nagpakpakita ka na kami itinaunday panawen, Mami. Ama, amo ti Diyos asinapsapul kayo. Agamjak amuno sa dino ti pangsapulak kada kayo. Ngam oray no kasta. Saan kayo kumanga agimulay ti sakit tinakam kini Antiyo a Mildred? Saan magkit ni Mami? Ang namiris ko lang. Nga awan ti basol yo kada kami. Kat sapay ko ma. Tamapakawan da. Gapo kadagiti agkakadakas ngayon sa usawan ko kada kayo. Gino anak, iti kaano man sa anak-anak ungat wano gimurakan ka. Maawatak mo ti sitwasyon. Ti kayat kulaang mo kat makabawi ka na kayong agkapsat. Kat sabay kumata saan pa'y analadaw ti amin, anak. Saan pa'y, Mami? Kat nakasagana kami ang mga awat kada kayo. Agdidin na tayo manen. Ay atan. Kan ipatpatigda ka unay-unay, Mami. gusto ni Manong Gino, Mami. Daytoy siguro ti kararagsakan nga aldaw iti biyag ko. Agyaman ako na, Diyos ko. Agyaman na, gaputa sinong batang madlaang ang tinabayagan nga ikarkararag ko. Agyaman na, Diyos ko. Manipod idi, nagdadan na kami manen nga agiina. Kaasi ti Diyos awan met tinagbalin a parikot kadagiti anak mi kanidante. Naawatan damat ti sitwasyon kat naragsak kami itan kas may maysa a pamilya. Aklonak asa anak a nagbalin a nasaya at nga ina idi. Ngamita, ar-aramidak mat aminan a kabaelak tapno makabawi ak kadagiti anak ko. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputain tulok na ti pannakabukal manen ti pamilyak. Nagbalin met akarit ka ni Gino ti kasjay a napasamak kenkwana. Nagpa-artificial iti saka na, kat intuloy na matlang ti nagtrabaho kas maysa nga engineer. At damatan bukod da a pamilya nga agkapsat, kas tamatan dagiti anak mi kanidante. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Dolores. Sakbay ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin, amang bukbukal, kadagiti drama dito'y YouTube, nang nangruna unay dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmed a nagsurat tapnoy nakibinglay ti pakasaritaan ti biag ko. Ket sapay kuma tamapili yumat nga idrama toy surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Julie. Tubuak ti probinsya ti Ifugao nga mitagdama ket agnanaedak ditoy Benguet. 5 a tawen mimetten a nagayan ayat ken ni Dexter. Sakbay a nagkalaysa kami. Tubo ti laonyon ti asawak ngem nakadistino ita ijay abra.
Iti uneg ti 5 a tawen a panagdennami kas agasawa, awan met ti nagbalin a parikot mi. Nagbalin met an anayas ti relasyon mi nga uray makuna a long distance relationship. Gapu nga rod iti trabaho na. Iso na laeng taadda met latta dagiti banag a saan tayo a makontrol. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Naisaganam ka din dagiti itugot ka ba, Dok? Bakit? Wan, itay pa ang nakasagana. Tayo uniform ko ay. At daamin nun iti traveling bag mo. Ihangar mo to apaman a sumangpet ka. Iti kasta saan to ama kunas-kunas iti bag. Wan, bakit? Katagyaman na ka. Agsingsingpot ka dito, Wan. Tani, sigurado nga itong umayapulan tumanan di pa nagawid ko. Katsigod mat anasingpet at lakay. Si kakit di ati agsingsingpet ichay. Ha? Ayun gayam, kumusta mat tanti ko nam apa nang i-request mo iti pan na kay destinong dito eh. Ay, kwa. Awan pa'y mat nga ron. Barang ano, aprobaran dan tumadlaan. Nabayagan day siya. Wan nga ron. I-follow up kung tuman ngagpaiso. Barang sanda pa'y reject ti request ko. Ala, agawa am nga ron na agrupan ta ni Aldawan. Amangan no agururayan dagiti kakadwam ijay baraksyo. Kumusta kayo matan ka ni Dexter in San Julie? Kaasi ti Apo, okay kami laang mat in San Clair. Ay kat nasayat mat nga rod ano kasta. Awan mat nga minunayin makitkita a post mo iti Facebook. Isuan na lagip kayo ako kumusta eh? Ado nga minti pa ka kumikumak insan. Iso ajak unayin masangot ti agpost iti Facebook. Kastaya insan? Wan insan. Kunaklakit din no saan kayo nga okay ka ni Dexter. Isu nga awanan makitkita ka post mo. Anya? Awan kinapod no na day tang atap mo insan. Awan parikot mi kini Dexter. Okay kami iti asawak in San Clair. Di mat, 5 atawan yun ngagdandan na. Wan insan. Apay nga ngaging gaita, kat saan ka pailaang mat ngagsikog. Ay, wan nga rod ah. Ang ampatsik adong tang ta day ta. Ay sus, kita ang insan. Amangan mo agbalaw kan tulangan kat addagaya man inauna aputot ni Dexter iti sabali a babae. Nasingpot ni Dexter insan. Amok adinan tumaaramid day ta kanya. Pudno ana singpet. Ang di mo lang amo insan. Nang runa kat adayo tinakay distinuan ti asawam. Saan mo ang mabantayan dagiti garaw na insan Julie? Lupos kang sapot, Julie. Ha? Dexter. Apay nga ngaging gaita. Kat di ka matlaag sikugan. Ha? Kahit ko una hindi mata ni tanak, Julie. Ang apay nga aging gaita. Di na mo laki din maipaya ni tanak. Ay kadumtang tulat ta day ta alakay. Saan ka kading agapura? Magagara na ngarudmot na mata ni tanak. Apay narigat ayang awatan day ta, Julie. Dexter. Makauma ti kasuyabya. Tay kumabot at daupingaw awir tunggal agawid ak ngagapoy ti trabaho. Yung awan mat. Makauma. Ne, papanamon ngay Dexter. Kumara. Mapana kag piro kiti pagpalabasa kiti oras. Agawid ak to inton kay gayad ko. Ang subli ka dito Dexter. Dexter! Nasaya at may tasimangpit kan bakit. Kumusta nga di anak ta? Okay laang madlakay. Awan ba makita ka nagbaliwan na? Di mo laam mo bakit? Amangan met no naragsak laang anang sangukin ka. Ngimti kinapudno na. Malidliday di anak ta. Gapoy tikas di nga aramidan ti asawa na. Ay, nalabit akas talakay. Nasapamot nga minasimrek iti trabaho na. Iso asan kami unay ang nakapagsarita. Ay katpasyarim tumanan abakay. Iti kasta at damot kasarsarita na. Nangrunan no kastoy nga awan Dexter ija dagusda. Wen lakay,
Talaga akasta ti aramidag. Nuapay ba't nga may ngaging gaita? Kasan pa'y langag sikog ni Julie? Huwag nga rod Agam, saan nga umanay arason day ta? Tapno ang babae matan ni Dexter. Sa bagay ba't kiti awan ba't ebidensya niya laktang at na babae ni Dexter? Suspitya na lang Day takit nga rod lakay. Isu nga rod ako ana sa isaya at no kasarita na ti asawa na. Iti kasta, saan puro suspit sa latan? Wala. Narigat no puro suspitya lang, awan mo't ebidensya na. Bayam, takasaritak tumanan dya anak ta, inton mapanak iti dagusda. Wen bagay, ibagam ta pali iwan na pa'y anaimbag niya asawa na. Pinken na pa'y nga umuna, no talaga nga agbababae ni Dexter. Apay amulmulagatan nakmatlat ng Dexter. At nakadirukit itirupan. Ha? Ay, kuha, bakit? Agunay ka ditan ata ni Aldawan. Amangan no ibati da kadagiti kakatuam. Sakbaya bumanaw. Kahit ko ba'y tagkitaw iti pamakawan king ka. Ha? Pamakawan ko na, Dexter. Makunkonsensya nga minuna yan. Ne, anya ti kayat maasawan. Aklo na ka nagbabayak. Ngam na miris ko si kagayam etak. Isu nga insina kung day dya babae. Anya? Sorry bakit, Wen? Sabay ko nga, tamabakawan na. Ikari, saan na maulit? No, kasta. Talaga gayam apod no ti atap ko. Wen, ngam kas na ko na akon. Awan kamin. Winaswas kong ti relasyon mi. Kaputa si kalang ti babae nga ay ayatak. Anya, mamatikan itinaybagak idikan ka, Insan Julie? Claire. Di mo malapdan ti asawam nga agbirok iti sabali a babae. Nang runa ket kasta nga awan pa'y anak yu. Isu anas ken lang nga agpasikog kan. Iti kasta, di na kanto isukat ni Dexter, Julie. Panagkunakit saan nga umanay arason ti kinawan anak mi. Tapno ang babae. Di ko namkit Talaga akinayat na tinagbabae. Sa bagay matkit di Kat kumusta kayon? Okay kayo ka din? Ay ayatak unay ti asawa. Eso ang pinakawan ko. Barang ano din antun ulitan pa'y nagbabae. Ay sus, mamati ka. No nakaramanan day ta, namnamaam nga ulit-ulitan nan, Insan. At damat kan kwanan day ta, Insan. Adakan kwanan no di natong palan ti Karina. Makaamumutin ngam no bilang man. Amangan no jak tumat dan mapakawan. Apay ngamin ay amamatpati ka kadagiti chismis, Julie. Siyak ti asawam. Isasyak nga ruturumbang nga patyam. Talaga anatangkan ti ulbud mo, Dexter. No ko nangawan ti babae. Awan, nawatam. Awan! Narigat ka di nga awatan tayo ha, Julie? Sigurado ka. No di ka mumati. Nasa isayang atlangan na pumanawak. Iti kasta, mapnag ka, gat awanan ti pagsususpityaam. Agsina talangan. Anya? Agsinatan. Iti kasta, malpasam tayo yung apa. Kinapudno na umakmutan. Kanayon lagi di nakastoy. Sorry, Dexter. Pakawanan na kumanuan yaman dagiti madian ay sawang ko. Pangaasim tadi na kumamit panawan. Kasano? At puro ka suspektya. Pudno nagbabae ak. Ngam iti day. Napayagan nga inidyak day tabisyo. Ita, ipapilit mo nga damarin babae. Intong kwan, ipaypaysok lakit nga rudan. Makita. Sorry lang kay. Ikarit, saan ako nga agsuspetsa? Basta di na kumamit panawan. Pangaasim, Dexter. Pagpayso bakit? Uwan ko naklangarudan. Uray mapantapay iti doktor ita. Iti kasta, mapnag ka. Ay na, niyang may ladawon diragsak ko bakit? Nakaragragsa ka talaga. Kamaudyanan na, at
dan anak ta. Oray siyak lakay. Banag arumbang apagyamanan tayo ti Diyos. Ngamin, sinungbatan na matlaang ang tinabayag nga ikarkararag ko. Apeno, aglib ka may langit ti trabaho. Bitikas na. Maiwa naman ay imbag ti sikog mo. Aglivak to intundanda ni ako na agpas ngay lakay. Sigurado ka? Kapag trabaho, kabayatan di pa nagsikog mo? Wan, awan rumbang apagdanagam. Kabailak ti bagi, Dexter. Awanan kay ti ba Dexter? Ayok ka. Sorry, bakit? Ikaret, saan na maulit? Agpalbaliw ako na talaga. Promise. Anya launay ayat ipagkurkura ang akan ka. Apay nga ulit-ulitan nakaluklukwan, Dexter. Apay! Sorry nga Ruten. Tsaking kakarat amin ko nakmat. Sana na maulit, bakit? Basta pakawanan ako man, ha? Amom lang arudan ama si Kugak. Ngam kastapay lang ang tararamidam. Di ka kadiagdanag. Napampalipas oras lang ang dagijay. Sigamat tayo ayatag. Sikat na asawa. Iso ang di ka matanagan. Tas sikala ang matibabae tibiyag ko. Sikala ang ti ayayatan kan ipatpatag ko, Julie. Kunam ngagbalbayo ka. Ngam awan matlap tagayam. Aglunag, basol ko amin. Iso sorry ka din, bakit? Sorry. Ikarit. Talaga saan na maulit. Ipamaysa kayon itanak ka. Promise. Diya ko na mo tiyaramitag nanang. Tunggal pumanaw ti asawa. Panagrik na katadamanan sa baling araramitan na. Panagrik na katluklukwan nakmanan ni Dexter nanan. Ay, maawatan ka, anak ko. Maawatak tirignam. Agam pangaasim ka diya, tadi mo unay nagladingit. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak ka na kayong agina. Panunutom ko mamatiin inawam, anak ko. Nagsakit nanan. Namin anon at aras naramid na ti kasyari. Namin anok matna na pinakawan. Namin ano ang nagkariadinan ulitan. Ngam ulit-ulitan na matlata. Maduduguna yan ti pusok nanan. Panagkunakat na bambanog ako ni ti kastoy a sitwasyon may gagasawa. Bala, huston. Huston day ka pa nagsangsagit mo, anak ko. I-relax mo ti panunod mo. Iti kasta, makainana ka. Panunutom ko matiin inawam, anak ko. Nasgan nga agbalin ka anatid ker, para kan ko na. Anay ko. Apa yan, anak ko? Nagsakit. Tipusong ko na na. Anay ko. Diyos ko. Nastaw na yung sakit na. Pustunan, anak ko. Makapadakas ka ti kasta pa nagsangsagit mo. Ang mga nuan niya pa'y di mapasamak ka na. Kaya't kumatan ti matay na. Kaya't ko nasurutan ti anak ko. Saan, anak ko? Pag-aasim, tadi ka kumamat ang sao iti kasta. Laglagi pam, anda kami amang ipagpatikan ka, anak ko. Nagsakit na. Nagsakit. Nakakaasim at ti anak ko. Apay nga isupay tinapukaw. Sakala ko man. Sakala ko man, nanan. Nalabit nga at napimpintas ang plano ti Diyos. Iso ana pasamak ti kastoy, anak ko. Iso adi ka naglading tuwarin. Tirumbang nga aramidam itakit kumararan ka. Kitawam iti Diyos, nga ikanda ka iti kirid kan bigsa.
Tapno malasatam ti panubo nga intenaken ka. Inyagan kay ti kanam, Julie. Atoy, mangangan. Kaya't mo kati asubuan ka. Jak kayak ti mangan. Kang runangan iti amin. Jak kayak mamakita ti panagrup-rupang. Julie, sorry. Sorry talaga. Basol ko ti amin. What? Basol ko ti pan nakaregreg din inawa. Sorry, bakit? Sabay ko mata mapakawan nakpay. Pang-asim tapumano kay ti sangwanak. Saan kumamata ka sa Julie? Adahak dito'y tapno andingayan ka. Adahak dito'y tapno... Nalawag mo't siguro tinangag mo, Dexter. No kunang ang pumanaw ka, nauwatang. Diyak kaya't ang makita ti panagrup-rupan. Iso ang pang-asim ta pumanaw kan. Pumanaw kan kat di ka nagpakita pa'y kanya. Panaw! Julie, anak ko. Pangaasim, tadi mo kumamot papasan ti bagim. Mangan ka kumamot. Awan ganas ko ang mga nana. Manungal dawan na kasta ka. Amom ka di amadandanagan kami kanitatang mo. Gapo iti kasta asasaadam. Saan pa'y akan ibusanan ti lubong, anak ko? Laglagi pa mga adda kami dito'y amang ipatpatagkan ka. Kasta ti kunayo. Gaputa saan ada kayo ti adda iti sitwasyon ko. Nana. Maawatan ka, anak ko. Ang di ka kumamot mabukawan iti namnama. Patsyag nga da napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka. Iso pa nga asim. Tadi mo kumamot papasan ti bagim. Ngamin, si kamot laeng ti agbalin anak kakaasino bilang laeng. Julie. Ayup. Sikat ti aking basol no abay anapukaw ko ti anak ko. Basol mo! Basol mo, Dexter! Sorry, bakit? Sorry talaga. Agsinatan! Diakon kabaalan ti makidan na pekan ka. Sunggarak ang makakikita kan ka. Saan, Julie? Pag-asim. Di mo kumamot aramid at tikastoy kanyak. Di na kumamot sinaan. Ikarik, aramid ang kami nagabailag amang sulit ka na gini nagkurangag. Basta din laksinaan. Ipatpatay ka unay-unay. Bakit? Di mo man sang kaibalikas dayta. Ngamin, diakon mamatikan ka. Julie. Namimpinsanan anabukaw ti panagayat ko kanka, Dexter. Iso adi na kun maala iti kasta ang panagsangit-sangit pa. Lakamon ti bunga ti kinababaero kan kinaulbod mo at tao. Pasensya ka na talaga, Julie. Pagpapabayakon. Pagpapabayakon lang itinaramig ko iti kalabas. Sorry. Sabay ko mata mapakawan na. Bakit? Awan ti aldaw asaan adumawat iti pamakawan. Pasensya ken sorry ti asawak kanyak. Makita ken mariknak met ti nalaos a panagbabawi na kadagiti inararamid na iti kalabas. Pudno asaan kami anagsina kas agasawa. May sa abalay ti ayan mi ngem nagsina kamin iti kwarto. Diyak amo no aginggat kaano ti kastoy a sitwasyon mi. Kayat ko unay ti agibalas. Kinapudno na ado dagiti kacachat ken katetex ko ket aklonek a makisinsin narakak iti ruwar iti agduduma a lalaki. Ngem aging galaangan ni Jay. Nagado ti saludsod ko iti Diyos.
Apay asyak pay. Apay ati anak ko pay. Apay ano asino pay ti pudnong agay ayat isupay ti malukluko. Jakon ammo no anya ti rumbang aramidak. Sapay kuma ta iwanwannak. To'y pagayam mo, Julie. Ken ka pagayam, Julie. Pudno anarigat ti mamakawan. Ngem awan imposible no lakit di ta kumararag ka kani Apo Diyos. No kunam nga gibales ka, maragsakan ka nga rod a makakitkita iti asawam a magilgilti? Saan? Ngamin, saan ka akasta a klase ti tao? Saan ka di? Ammom no kasano ti kinasakit na. Ita, aramidammet? Maawatak ti riknam, maawatak ti pagdaldalanam. Saan ka matkit di ang mapabasol no apay akasta ka ita? Angam panagkunak kat saan anain kalintagan ti kunam nga agibales ka. Ngamin, si kanto matlaang ti agbalin a nakakaasi. Ornosam ti bagim pagayam ko, kasaritam ti asawam. No talaga adi mo pa'y kabaalan asangwan, panawam pa'y laang, iti kasta kat makapanunot ka iti nasayaat. Ikamang mo amin ka ni Apo ti dagansen a marikriknam. Patsak adumdang tumatlang ti aldaw a mapakawan mo ti asawam. Alakastan pagayam, Julie, kat pagyamanak unay ti ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyub ubing ko ti agdengdengeg kadagiti drama iti radyo. Ket pakaragsakak unay gapu tamangagan met itan dagitoy a drama ditoy YouTube. Adu a channel ti pagdengdengegak ket maysa toy programam kadagiti pagaayat ko a dengdenggan. Awagan na kumalatan itinagan a Lawrence. Tubuak ti Isabela ngem agnanaed kami ita ditoy Benguet. Nakapagsurat akmet tapno inakman istoryaan ti nagbalin a padas ko a nagpamilya. Saan ko ana i-graduate ti kursok gapu ta iti napadas ko ti kinmita iti dakkel agatat ti kwarta, kinaykayat kon ti nagtrabaho. Adu dagiti naamamok nga engineer ken kontraktor ditoy Benguet, isu a makaalala akmet iti sagkabasit a kontrata. Ditoy ko anaamamo ni Shirley. Kalpasan ti dua atawan a panagayan ayat mi, nagkalaysa kami. Pinagadal ko agingga a nagturpos. Dito'y kung arodan arugyan ti agsalaysay. Nakagraduar kan bakit? Nakastrek ka pa yan iti trabaho. Panawon mat siguro, tapno maadanta iti anak. Iti kasta, at damat makuna aliw-liwata. Nangruna no kastoy nga agawid ta manipod iti trabaho. Mano ayati kayat mo nga anak, Lawrence? Ha? Uray talo lang bagay. Angam no, dapan nakabalin natin. Uray na inayunan ta. Anya? Nagadon ngay. Huston ti duwala kay. Anya? Kurang at ito bagay. Nayunan ta. Apay, di mo amo tayo pagsasaw ako nanak. The more, the merrier. Ah? Ay na, imbag ano, si kati agsiko, ta umabalin nga uray mano. Ah? Ay. Ay na, pampanunutek pa'y laang marigrigatan ako, Lawrence. Isu ahusto laang tidwa nga agbalin nga anak ta. Lakay. Apay ka di ba kay? Anya nga tanong mga lata iti katulong ta ang mga awirkin ni Elijah. Ay katuna. Mangbiro ka nga roda. Itaam jay nagagad kin mapagtalakan. Well, lakay. Agdamaga kadag iti katrabahuan. Barang adam ang muda. Medyo marigata na kami. Diyak kabailan apagigigdan ng ti trabaho dito'y balay. Kan trabaho ki di opisina. Maawatan ka bakit? Isuman nugutak iti ko ng mga halata iti katulong ta. Hindi kasta. Masikaso mutlangan na impag ti anak ta. Nay, apay at Shirley.
Aldawan, ngam nakailad ka pa'y laeng dita. Apay awan trabaho maya. Sabado ita nanang. Ah, ay aya. Sabado gayam ita. Kunak laki din no Lunes. Ay sus, kumabaw kayo nanang. Wen nga rod Angam, apay di ka pa'y bumangon ditagay. Kanay aldawan. Ay, madingarod di magbagik nanang. Agsasaduta, tas lang maululaw ang kajakam mo. Jak mauawatan tirik na. Kasla kayat ko ti maturong agmalmalom. Ay sos, saan nga tamasikog ka man ang Shirley? Ha? Tinasayaat, ingkalaangan agpa-check up. Iti kasta, maamwam no anya day ta marikrik nam. Makatawan lang ni Elijah. Nga masikugak man ang Lawrence. Di mo't ko na maduwati kaya't mong agbaling anak tabakay. Uwan, O di isunday ta. when angam nagsarunoda mat launay, uray jay 5 atawan kumamat at igap na. Iti kasta, saan ta marigatan ang mga awer? Husto laeng bakay. Nasaysaya at kiti at inagsaro. Iti kasta, mamaminsan di pa nagaw-awir. Sa bagay ngam huston ti doa jakon kayat dang sikog Lawrence. Ha? Ay, depende bakay. Anya kay tamuta. Amangan no, paraburan na tapay ti Diyos iti may katlaw. Alangan mo ta pagkitkitan ta. Narabyan ka mat anagawin, Shirley anak ko. Wala nang. Nag-overtime kami. Taado ti insambot mi apapeles dagiti kliyente. Ay, undayam. Sa dino ti ayan dagiti uping. Nakaturog dan Pinaturog itayan ni Lanay. Ni Lawrence ngay. Saan ka di pa'y asim mangpet? Awang pa'y mat. Kunakki din no isunti dimtang. Angam si kamo gayam. Ay, nangan ka ka din. Saan pa'y ngarod nanang? Mangan ka ka din, tay dasaran ka iti ka nam anak kaw. Sige man ngarod nanang. Agpala sa klabiit. Sige nga raw, sumarunukan to lang aruda ni dya kusina. Wan nanang. Sa tinong tinagapang bagay. Apa di ka nagawid iti rabi. Gan apa di mo sungsungbatan dagiti awag gan text ko keng ka. Sa tinong ay tinagturugam. Kano pa'y anagbalin ka nga investigador, Lawrence? Ha? Ay, di na man disturbon. Kitkitaam lang arudin ngagdardarasak. Nagadupay lang nga sa lutsod mo. Agdamdamang aklaang mo't bakay. Nawan mo siguro ti dakas na. Sa dino tinagapak ko na. Ay, kat iti opisina Sa dino pa'y kumangay. Nag-overtime kami. Nalobat ti cellphone ko. Iso asaan ka na sungbatan. O, anya. Ada reklamo am, Lawrence? Ha? Ay, awan bakit? Nasaya at matngarod no kasta. Mala, panawan kan ditoy. Si kanti makaamo amang kita kadagiti uping. Sana bali taan damot nila ni. Sumra ka kon, iti trabaho. Masya, nakidya manugang talakay. Ni ka di Lawrence, di dakdakamatang bakay. Wan, Apayamasan ka kinkwana. nanggag ko ti pamay anti anak tamang sumba-sumbat ka ni Lawrence. Bukawan na pa'y nukwa. Ha? Pabaribar pa iti ikasta na amang sumbat iti asawa na. Kat agdamdamag laang matpiman dya tao. Hindi. Kapay kaya kastabatan. Saan mo na siguro kasta dyan nakta? Ay, huwag nga rod Sad lang aday talakay. Kanayon pa'y amarabyan nga agawit. Ay, kinamag mo kumaano sa dino ti papapanan na bagay. Kuna naman nag-overtime ka no. Amangan mo no pudno nga agong overtime lang. Jak lambo lakay. Agam no jak agbidot. Kaslada na angot ko ide nga agat arak. Ay, amangan no napandamot naghapi-hapi ka nagiti katrabakwan da bagay. Wan ngam isukuma at ibagana.
Kayat ko asawan, ibaga na ko matipudnaw, saan amasapol nga agulbod. Ay kasaritam to di anak ta bakit? Magbaga am to ni Shirley. Nasayat mo ta si Mangbut kan Shirley. Abay, ada ka di ba ma? Lawrence? Ha? Nabartag ka? Aon bibiyang mo. Shirley? Di nagbibiyangan ta saan ka matapakibibiyangan. Nawatam Hala. Sumbrak kami ti silita. Iti kastam makainanakan. Umay ka ta si bahay na. Ay, batan na Lawrence. Kabalak di ba? Kabailam ko na. Yung danda ni matumba ka matamag na. Tulungan ka. Saan gunak man? Kabalak di ba? Gunak lang harudan. Talaga di nasumbatan ti awag ko. Agriring lang ti cellphone na. Sa dinong atantayan ta sawag. Rabina. Sapay sangit a sangit ti inakuding anak mi. Yung baglagan. Tasaan pa nag-awin ni nanang. Hawagak manan. Barang sumpatan na matan. Gusto na napukwan. Matulog ka, na sigurado apaawidan ni Mamem. Baglagi din tagda ni nanang nga mga awin ni ita. Matulog Nabartag ka manan. Manya kumait na. Alayan mo din nakasta. Apay, ada ka di parikot mo, ha? Anya ngay gumati amom. Dat awan mat adal mo. Shirley. Ala, aglisi kay tidalan ko tamag na. Lisi! Agsarita taman pa'y. Sakbay harumwarta bakit? Anya kumati pagsaritaan ta, Lawrence. Apay mo din nakasta ka, Shirley. Kalahat mo din di pa nagbaliw mo. Saan ka matasigo na kastaa? Apay, anda ka di basol ko. Anda ka di inaramid ko at di mo nagustuhan. Ibagam ko ma, iti kasta, amok mati aramida. Sana kasta mapan kakit din agbarbartag dita. Apay, nasaktan ka, iti imbagak idirabikan ka. Ha? Pudnumat, saan ka di? Awan adal mo. Iso adi mo nga rod maawatan no anyaman ti pagdaldalanak ita. Amom lang arudan. Ngam ulit-ulitan pa'y lang. Amom ka di. No kasano ka masaksakitan ni di kasta pa nagsasaom kanyan. Manipod na gamamuta. Amumon ngawan nalpas ko. Ngam kinayat nakbatlata. Kaputa nakaadal kan. Isitir mo mat kanya akong tikinawan adal ko. Apay, Shirley. Ang nalaunay tinagpasulak kin ka. Taapay akasta na baten. Apay! Apay, kastoy. Apay, kastoy mo din. Pinagpampalagan, di binukil ko pamilya. Nagsakit. Nagsakit kayang di mabagaan idawan adal na. Nangruna, no ti asawa mo mismo ti mangibagakin ka. Ti asawa masigot, manakasingsingpat. Pinaadal, ken inig kami tinasayada trabaho, di bang iparupang awan adal mo. Whenever I am discouraged, Nagsakit. she knows Anya ngay ngaron. Ano saka, tay sumat tipod no. Uminom makiting, uminom.
Iti kasta, makalipat akmat nga uray da pagbidla nga kanito. Oh, How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. di manang mo, Shirley. Simangpot ka din. Awan pa'y matmanaw. Kasta ka di. Dagituping sa dintaenda. Itay da pa'y nakaturog manaw. Nagandamot lang ka di sakbayan naturog ta. Wen manaw. Ah, sige. Hingkamot maturugan. Siya kunti manguray ka ni manang mo. Sige manaw. Barbangonin. Nga mo na pailangan kasawak. Unayin, di kastoy. Ay na, nasaysaya at matlaang no isudan nga gastawa ti kasarita yunana. Jak ngamin kayat ti makibiyang. Narigatan. Baka ibagadan tupay at chismusa ak. Hawatan kamatkit de balasang ko. Sana balay, takasaritak to da Shirley ka ni Lawrence. Nana, dayta ti kasayatan nga ramiden yaw. Mas daawak nga ron, takanayon damatan nga gapa. Saan damat asigo da kasta? Ay, daytamat nga ron ti pagsidsid daawak lani. Awan mat makitak aparikot ka ni Lawrence. Ta responsable mat kas ama kan asawa. Ti matan anak ko tinagbalin nga irresponsable. Dinansamot dan ar-aramidan ti pagrebengan na kas ina kan asawa. Sana na may parban ti kas jay nga ar-aramidan na. Ay nakunayon nana. Atiw na paikit din ni Manong Lawrence. Kanayon ang mabartag nga agawid. At napay dagiti rabi asaan nga agawid. Ay, unay matlakit din nga agpayso dyan anak ko. Baga anak tuman nga rot, inton sumangpet ni Shirley balasang ko. Takasaritak man itinalapat. Wen nana. Oh, Lawrence. At ayumanan ti nakaiturungan ti matang mo. Abay, at nakati paregot mo. Ah, ay, kuha, boss. Awan. Ang dala pang panunutek. Sigurado ka? Uwan, boss. Natlaw ko ti kinalitay mo. Katagi tinapalpalabas ngal daw. Ah, Boss William. Ibagam lang. Lumay pa paniti trabaho na ita. Parang makatulog ak. Saan, boss? Awan pa kayo naigan ni trabaho, hindi ko nakapampanunute. Okay. Mawat akong Lawrence. Mabantayo man kiti ag-happy-happy ton malam. Ito kasta, marelax mo mati panunod mo. Narigat mo no puro ka trabaho. Boss, nanyaman da ita pagdaldala na mita. But check, masulbar tumad lang, Lawrence. Lawrence, paraw. Ne, da kayong gayam nana. Siya kunti dumawat iti pasensya. Gapo iti kasjay nga arabidan ni Shirley. Pinadas kumataki na sa Rita. Agam, di namat ibaga ti makagapo. No apay akala at lata na nagbaliw. Awan tirong bangikit diwan nyo iti pasensya nana. Di ka magdanagan. Tawan mo ti plano ka mangisina kini Shirley. Lawrence Barok. Diyak kahit nga gapa kami kini Shirley, nanang. Iswadyak lat na nagtagitagari, nanang. Aramidan na latan di kay kayat na. Ay ayak lang ti bagi, nana. Amo, nga ibayin na nga asawa. Sabanya talaga, di maramidan ti kwarta. Professional pimanen ni Shirley. Idento ta siya katawan na katala. Nanang, may sak lang
a construction worker, karpentero, nababang klase ti kontraktor, babaw ng laang tagiti engineer. Lawrence, Diyagmat ka ti mapapalaw ni Shirley, nanang, mawatag man. Iso na lang ta, nagsakit ti kasjegar arabidan na kanya. Iparupa naman langit din, ngawan na katanak. Nagsakit na lang. ala, bayam takasaritak tumanan ni Shirley Barok. Parang ibagana, no anya ti makagamaw, no apay akastoy matan ti mapaspasamak. Sige, anak. Katsamay ko ma. Tay pag-anak ka na kayo. Katigas na. Hamukmat ramitek. Nagrigat kami ni gusto yung sitwasyon mita. Diyaga mo. Lodya ti pati anaramid ko. Tapayakas niya matan ti asawa. Diyaga ko na mo. Lodya ti parunutek. Nanang. Ar-aramidak mat amin akabaalak tapno agsubli ti sigud ti langan-langan mi nga agasawa. Nga maginggay ta, ket awan payla ang nagbaliwan ti amin. Uray mamin anok adamagan no anya ti parikot, awan met ibaga ti asawak. Madandanaganak, ngamin dumakdakkelan dagiti anak mi. Ket madlaw ko at talaga asabalin ti garaw na. Kanayon amarabian, pasaray na bartek pay no sumangpet, no datduma saan pay kit din nga agawid. Awan met ti amok amadi nga inaramid ko, ngemjak amo no apay akastoy metten ti nagtungpalan ti binukal ko a pamilya. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panang ibasa, ken panang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Lawrence. Ken ka pagayam, Lawrence. Inulit-ulit ko abinasa toy surat mo, ngem awan met ti makitak arason tapno agbaliw ti asawam. Inayat, inpateg, pinagadal ken tinungpal mo met amin ti kayat na. Ti agasawa ket rebeng nalaeng agtinulong iti rigat man ken namay, saan ket nga agkinnom pitensya. No ti panagkunam ket inaramid mo aminan a pamuspusan tapno agsublilaang iti sigod ti panagdanlayo, ngem talaga adi nakapaylaang kasarita iti nasayaat, wenno saan paylaang nga agbaliw, panagkunak ket sabalin a banag dayta. Masapol a respetom metten ti bagim pagayam ko. I-prioritize mo dagiti anak yu. No masapol nga agpa-advise ka kadagiti masaknan, aramidem. Alakastan pagayam, Lawrence, ket pagyamanak unay ti ingka panang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.